Te halo parlok bapi jumpa jeki video jangan anak kapor. Ku boleh sebutnya pikir parlok kiba ju kerjaan yang anak kapor. Te parlok mentang adon hakane kajaka kaba itenat kaba siupang hakajing im jonga simet habang apoy hakane kajaka. Te mentang peji kai kini ki klau ki tap ki baker saudong jong uni ulum. Te hakane kajaka kandeu kasutap mula handrei hapo lasu siang tang umur siang borsilter jong uni ulum. Te menta ngalit pej kam sete serum lada pimngej te ale ngin ngalit pej sete serum. Te pej hang ne pi kane kamu siang kajing reben ngakan deu ka kalong kuba seafood lane arfood kumta. Handrei kakendeu kasum tap hi mula Henry hapo la siang da umuh siang borok silter jong uni ulum. Te mentangan paino sete bangan lepej kam situ sarum ya kata kamu siang kabahe ba kenang ba pin ui te hang ne ngalap ya kini ki bilor paj ba pen paj kinong dikiat i matarai. Te ki penjapo ya kini kami mariang ba pen paj bilor kor hang ne. Te mentangan lepej kam situ sarum ba pila banyu iya kene kajaka ka bakuj pat ka ba itenat pa. Te mentang alit pej kam situ sarum balit pej kai kene kajaka namar la slam ngam ju poisu kene kajaka menta sa sisin nga poi biang kene kajaka pat ka ba pen sutenat hiang ha pangapoi kene kajaka ka ba pen pengat di kamar sini kajaping gajonga. Te menta piu iya kene kamu siang ba he bahang ne pej hadu seteru ketang kamu siang sudah. Te mentang alek pej sa syatai pej pi kamu siang ka bahe pa. Te lada pirang kuat ban isu pej hadu banakut ya kene ka video jonga ban pila ban yui mentang alek pej kam satu syah lendet jong uni ulum. Te mentangan pej biang sa sisin ya kene kajaka bangalej ya yuk cat menta pi kene kamu siang ka bahe ba te nang ne abang sum kendiat te menta pila yui namar wat haka kamera ru pi yui kane enda pi poi syarial te katno kajing internet katno kajing i pengat apa pi pej kene kajaka. Te menta ab ngalit pej sa kam shanesha lendet jong uni ulum pej shaneru la siang tang kamu siang bor silter jong uni ulum pej. Te menta ngayat kam situ sarum pej pi ui nanti na siliang jong uni ulum bangadon mangaru tang don hi kamu siang. Te menta ngalit hiar kap situ sarum bat ngalit pej susu ya kene kajaka kakendeu kasu tap hi mula handrei labun ba tang umur siang. Kajing reben kejong kane kamu siang ngam tipsu hadu kat no handrei haba pete kajing jeliu jong kane ka mau padon hang nete ngam nang su ban batai hadu kat no fort pad hadu kat no metar kajing jeliu kane ka mau hang ne. Te perlok terai wala ka kamera jonga kam dah clear kam dah isai ba rei ngange wala kataru don hi la kajok kajing internet apa pipej kai ya kane kajaka hang ne bangai kai manga mentah. Petang kamu siang baru silter jong uni ulum tang kamu siang sudah. Te perlok lada pi kuat ban wat kai hakane kajaka si bahasa komen yang bat ngan sa ai ka jumpa pi bat ngan saya lam ya pi lada pi kuat ban wan syang kai hakane kajaka kabes bah kapor kum hakini kipor liur namar pi ya kilum kiwa di klau kipta pi jerngam te lada pi wana kapor telang te kam da itna dire namar kapor telang te pila tpm namar ada ika ayam ban uplang ru ulai upload ndrei lada piwana kapor liur te kajing internet we itiang haba pipej kaya kini kijaka ka bajar ngam. Te mentang alik pej sa kam satu sya
rum ban pej kai takariat umdai bakariat palatu kata-kata ndre kasuriat hi mulu mula pat kai lai ban pej tenat ada ban pej kai tehang neru de ucu hi umau te pej adu shaneru upoi uni umau tika jing he jing yar jong kan he ka mau hang ne kalong syak abah palat kajing cerong yang nang ne nak clear satu sya pentor ngatrai kalau kumba lai spa ane spa metar